The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing us under of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Jeremiah 17:7. But blessed is the man who trusts in the Lord, whose confidence is in him. Verse 8. He will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in the year of drought and never fails to bear fruit. Jeremiah 17 Verse 9, the heart of man is deceitful above all things, and beyond cure. Who can understand it? 1 Thessalonians 5:8-11. But let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love, and as a helmet the hope of salvation. For God did not appoint us to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ, who died for us, that whether we wake or sleep, we should live together with him. Therefore, comfort each other and edify one another, just as you also are doing. Ephesians 2:4-7. But God, who is rich in mercy, because of his great love with which he loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up together, and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace and his kindness toward us in Christ Jesus. Colossians 3:1-2. If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. Set your mind on things above, not on things on the earth. Galatians 2:20. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Before we start our Bible study ni Kadawa, sama sa nandan, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong tagsatag sa kakalag, kung napawa kita mga sala nga atong gitiner sa atong kalag kini, mahimo lamang babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios, kung dili nato isugid ngadto sa tubangan sa Dios nga amahan. 1 John 1:9 nagasulti kanato, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. For you unbeliever, the issue you face is not the confession of your sins, it is believing in the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Acts 16:31 nagatugon kanato, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Karon mag-andam ta sa tagsa nato kalag pinagi sa pag ampo sa hilom. Let us pray.
Balaan na mo nga Dios, nagpasalamat kami kanimo nining lain sa mga adlaw. Nga diin kami makapahimulo sa imong grasya, pagtuon sa imong pulong. Bani kami karon, pinagi sa pagtudlo kanamo sa balang Espiritu Santo. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan nato mga kaigsuunan nga mga Kristohanon, fellow believers, ang atong mga subscribers, atong mga higala. Welcome kaninyong tanan. Okay? So are you ready? Padayon ta sa atong pagtuon nining pagtulunan nato doktrina nga atong giduputan nga giuluhan og trademarks of a true believer, mga ilhanan sa matuod nga magtotoo. Now, kagahapon naghisgot man kita bahin ni adtong pagpainumdum ka nato nga ang Dios nagasanggap ka nato sa daghanan kayo nga mga espirituhan ng mga kasangkapan, spiritual assets. Usa niini mao ang napulo ka mga paagis pagsulbad sa atong mga suliran. God's 10 problem-solving devices. Nga ato man kining pahinumdum kanimo, kay basig nakalimot na ka nga, doon na tayo ingnon ta memory aid nga atong kabasihan nga dili nato makalimtan. RFFGDPIHPO. Mao kana ang memory aid nato. Rebound, feeling of the Holy Spirit, faith rest drill, grace orientation, doctrinal orientation, personal love for God the Father, impersonal love for all mankind, inner happiness or sharing the happiness of God, personal sense of destiny, and then ang ikanapulo, occupation with the person and character of the Lord Jesus Christ. Now, kita mga magtotoo, muabot niya ng punto sa atong kinabuhi. Gitawag nato og momentum testing. Pag-sulayan ang atong kalig-on sa atong baruganan, sa atong pagtuo, pagsalig sa Dios. That's momentum testing. O kini, ingnon ta nga, it has a warm-up exercise sa mapananglitan, sa mga distresses, sa mga persecutions, mga kalisdanan, mga insulto. Kini, warm-up exercise kini. Now, what is the secret to use? Ayaw na to kalimti itong isulti ni Pablo. When I am weak, then I am strong. Okay? Ang pag-antos ra ba? Usa ka panalangin. Kaya nga naman, dito sa langit, wa naman tayo pag-antos. Okay? So, treat any suffering in life as a friend. Dili kayo mong kaaway. Treat it. Consider it as a friend. Kay suffering is only true dinhin ini nga itong kinabuhi karon. Kaya dito sa eternidad, dito sa langit, wala na. Now, so mo nang nangutan na ang pipila sa atong mga igsoon. Why is suffering a blessing? Well, because it is only during this stage of suffering that you can utilize, makagamit ka sa mga divine assets. Pinagi sa mga pagbatmat, pagtuon nato sa pulong sa Dios. And when you pass that testing, mupasar ka, magmalampuson ka with flying colors. Now, what do you think will you experience? Diha ka makasinhati sa panalangin. Sabtagina. Now,
spiritual momentum dugang ug hatag kanato niya ng kanang how do you say that in Visayan? It puts muscle. Braso? Mo ba na? Well, anyway, spiritual momentum puts muscle to your spiritual adulthood as you pass the momentum test. So, imong magpabilin ka sa pagka-mapausanon. You maintain humility. No, not humility, but plus H, kadtong kalipay nga iya sa Dios. You maintain it. So, kinamang ko'y mga magtutuo nga they live by trial and error. Kay they don't trust God 100%. You see, that's their choice. Now, so ang spiritualon nga gitawag natong spiritual autonomy, kini pagpadayon kini sa plus H divine happiness kini as a major problem-solving device. Okay, amplihin ko lang yung Biblia de si Brohanon 13:5. Unsa may gisulti diha. Hebrews 13:5 says, "Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you." Kinigod, gikutlo manggod ni gikas Deuteronomio 31:6. Okay? The love of money is the root of all kinds of evil. Ang gugma ngadto sa salabi. Now get this. Money was not designed for happiness. Gusto? Wala ba na idisinyo? Wala ba himuag tuyo niya na alang sa kalipay? No. Contentment with what you have happiness in spiritual autonomy. Now, sa may katapusan nga phrase ni ining mga bersikulo, never will I leave you, never will I forsake you. Diba? Now, nagasaad ang Diyos. This nining mong saad long before you were born. Now that you are a born again individual, you still don't trust in God's promise? O paghihapon yung kanang musalig sa Diyos? Romans 14:22 says, the faith, kining faith din is referring to Bible doctrine. Kining faith. The faith which you have it to yourself before God. Blessed is the man who does not condemn himself by what he approves. Now, kini, this refers to the status quo sa magtutuo. Kining maong magtutuo nga itong isgutan cannot be threatened by any criticism tungod kay sahayod siya nga na siya sa husto nga pagkabuntang. He is right in spiritual adulthood. At tagang ka na kong ihimplo na moingon nga, do not join any group who sings kanang manganta because that's worldly. No, tinuod ba ni? Is this correct? Now, you are guided by your conscience, gusto? And your conscience, which is supposed to be the norms and standards nimo, must be filled with Bible doctrine to circulate in your stream of consciousness. Now, diha sa 1 Pedro 3:14, nakanayon kiniusap nga, but even if you should suffer for what is right, you are blessed. Do not fear what they fear. Do not be frightened or troubled. Now, okay. Ang problems, unsa may problem solving device number 9. Numdong ka? It is sharing the happiness of God. Romans, di man niya, katong Roma 14:22, has thou faith? Have it to thyself. Blessed is the man who does not condemn himself by what he approves. Kini na kahulugan,
You already knew your norms and standards. Ang imong conscience, tanlag. So happy is the believer who measures his norms and standards or conscience based on God's norms and standards. Kay siya usa ka magtotoo who is in his spiritual autonomy. Na siya. Nakatungtong na siya niya ng maong dapit. 1 Peter 3:14, o sige sulti. But even if you should suffer for what is right, you are blessed. You are happy. Makarios. Do not fear what they fear. Do not be frightened or troubled. Now, ang binimo, kining prothesis, God. Kining prothesis sa Grigong grammar. This is a condition o pasiuna. It expresses the condition. Ang apodosis, it discloses the consequence, meaning conclusion na kini, panakop. Okay? Now, there are three relationships of conditional clauses. Gitawag nila og cause and effect relationship. Okay. Ako kang tagang ihemplo nini. If you put, kung ibutang nimo ang kaldero sa sugang, okay, na mo na prothesis, ha? No. The cause and effect relationship. Ang ikadua, evidence and inference. So, ihemplo nini, ang tubig, init gyud, kagiinit, gitungtong sa sugang. Mao na ihemplo. Now, of course, ang ikatulo mo na gikanganan og equivalence o equality na. Now, open to Romans 8:13. Kay gahiskot ka na og for cause and effect relationship. Og bahin sa evidence inference na ninato mabasa sa 1 Corinto 15:44. If there is natural body, there is also a spiritual body. Mo na evidence inference. Ug bahin sa equivalence na sa Galacia 2 versikulo 18. Now, there are four conditions of conditional clause. First class condition is condition. The simple condition is true for the sake of argument. Sa Bisaya god, tugutan ta nga tinuod. Mo na first class condition. Tugutan ta nga tinuod. Prothesis ka na. Now, there's a second class. This is known as contrary to facts. Ang third class, this is traditionally known as the more probable future condition, either hypothetical situation. Ang ikaupat nga class, called the less probable future condition, more of a wish. It is in the optative mood of the prothesis. Now, ngaling naglibong kabahin ini, ha? Anyway, just keep listening. 1 Peter 3:14 nagkadayon. But, and if ye suffer for righteousness' sake, happy are ye, and be not afraid of their terror, neither be troubled. Now, under adverse circumstances, dili ka makapugos sa mong kaugalingon to be happy, of course. Okay? Sa diha nga usa ka magtutuo is already in spiritual adulthood, nakatungtong na siya na ng maong dapit. It is impossible not to have trials. Di man nina? Kaya trials make a believer able to apply Bible doctrine. And the result is happiness. So, mao ni ehemplo na itong gihatag nimo di padugay.
ang prothesis nini, premise, nagsulti, ehemplo, bahin og kaldero. Kung itungtong ang kaldero sa sugang, mao ni prothesis. At ito sa apodosis, conclusion, unsa may consequence o resulta. Muinit. Gusto? Kaya gitungtong man ang kaldero diya sa sugang, niya nagkayo man na sa ilawom. So, therefore, conclusion, consequence, muinit. So, ang prinsipyo na ito nini mo kini. To suffer for righteousness' sake is a reference to momentum testing. Now, unsa man tong upat ka momentum testing? Nainumdong ka pa ba? Upat ni sila. People testing, thought testing, system testing, o disaster testing. Now, the recipients of 1 Peter 3:14 have not yet reached the spiritual autonomy. Wala pa. So, kini mong bersikulo, there is a part which says, do not fear what they fear. Kining they din hingagisutan refers to believers who have not reached spiritual autonomy yet. O pa man sila magkakabot. So, sa versikulo 14, yan ang maong kapitulo, if you are insulted because of the name of Christ, you are blessed. For the Spirit of glory and of God rests on you. Now, kini, tinuod lamang kini kung ikaw napunan sa Espiritu Santo. Di ba niyo na? Kaya kung wala ka mapunan sa Espiritu Santo, dili ni tinuod. Dili ni mahimong tinuod. Diha kanimo. So, James 1:2, consider it pure, meaning pure joy. Ang buta sa but nini. Consider it pure joy. Ano maning pure joy? This is the perfect happiness nga gihatag sa Dios kanimo. Nagakabot ka niya na tungod kay nagsige man og unsa tubo. So consider it pure joy, perfect happiness, my brothers, whenever you face trials of many kinds. Kaya trials din for momentum tests. Now, sa laing bahin, kining providential preventive suffering, this is otherwise called warm up for momentum testing. Warm up. Painit pa ni. Now, ang plus H is experience sa dihang ang magtutuo mutudlo kini na di kay mutudlo nakakabot na siya. Ang plus H masinati kini sa magtutuo sa dihang makakabot na siya sa area of spiritual adulthood. God provides every believer a solution to any problem in life. Ang Diyos ra. Nabito na problem-solving device number 9, sharing the happiness of God. O kini, it's a mental status of a believer in the area of spiritual adulthood. Di ba nigid ning atong formula din atong giingon nimo nga spiritual self-esteem plus spiritual autonomy equals spiritual maturity. Now, kining spiritual self-esteem mo ni providential preventive suffering. Whereas ang spiritual autonomy na nasa gate 7 sa momentum testing, mo ni spiritual autonomy. Nagkaroon ng spiritual maturity na ang evidence testing. Super grace status naman ang maong magtutuo. So, mo na nga, James 1:2, kung malikon, says, consider it pure joy, perfect happiness, my brothers, whenever you face trials of many kinds. Na. So,
Di ba ni katong spiritual self-esteem, kini providential preventive suffering. Ang spiritual autonomy, momentum testing. Gate 7 kini sa momentum test. Unya, ang spiritual maturity is evidence testing. Kaya na naman ang magtutuo sa super grace status. Now, Philippians 4:11, at tutanin niyo mong bersikulo. Nag-ingon kini, I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. Verse 12, I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. Verse 13, I can do everything through Him who gives me strength. So, ang usa ka magtuto has to learn, has to know how to equate dying with living. Kaya dili naman ang tanang mga suliran maampuan. Dili na ba? Dili ang tanang mga suliran can be prayed for, but to use the problem-solving devices. So, kaya nga itong pag-ampo, God, we pray in gratitude, in thanksgiving, pagpasalamat. You see? Okay. James 1:22-25, unsang isulti? Sa verse 22, but prove yourselves to be doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Now, kasi mabot pasabot niya yung doer of the word. Well, nagatuman ka. Nagasunod ka. Well, of course, the word nga angay yun is pagtuman. Kay di man ego nga magtuon ka lang apan kutob ra ka sa pagpaminaw. Imong ipalusot as imong dunggan ngadto speak as mong dunggan, so you are not a doer. You are only a hearer. So, a doer of the word executes the 3 spiritual skills. Numdum ka sa 3 ka spiritual skills. Rebound, Operation Z, huwag imong paggamit sa 10 problem-solving devices. Kaya ang usa ka doer of the word nga magtotoo is an epinosis believer. Dili lang gnosis believer siya. He is now an epinosis believer kay he metabolizes Bible doctrine. I mean, the Holy Spirit metabolizes because nga angay siya nga, of course, tabangan na sa Espiritu Santo sa pag galing niya ng pulong sa Diyos nga iyang na katunan. So mo na, ang metabolization of Bible doctrine is only done by God, the Holy Spirit, once you nagatuman ka sa unsay mga kinahanglanon. So, ang usa ka magtutuo nga, epinosis believer na, he metabolizes Bible doctrine through the Holy Spirit. He functions in his Christian way of life. He is in his spiritual momentum nga nagatuman siya sa dili kasagaran nga espirituanong kinabuhi agi og tuman sa protokol nga plano sa Dios. Kaya binimo sa ato nang ginaingon kanimo nga paagi sa pagkinabuhing Kristohanon sa huna-huna kini. It is a mental attitude life. A believer thinks divine viewpoint, which is the mind of Christ. 1 Corinthians 2:16, ayaw na nagalimti. So, ang doer of the word is a humble person. Mapaubsanon. Kaya ang pagka-mapaubsanon, usa-usab kini ka sistema sa panguna-una. Humility is a mental attitude. So,
he takes in, ang magtotoo, he takes in the post-salvation epistemological rehabilitation o kini, iyang gitugutan na karon sa pagpalibot-libot, patuyok-tuyok diya sa iyang panimuot in his stream of consciousness. Inumdumi nga ang doer of the word is always conscious sa iyang espirituhanon nga baruganan. Kaya kini siya, gitawag ni og invisible hero. A winner believer na. Mananaog nga magtotoo. Tiyaw mo na, kung magkakabot ka niya ng maong angang, nga ikaw mananaog na nga magtotoo. Kay, of course, ang pulong sa Diyos na, ang iyang kinabuhi, ingon nga magtotoo. Bible doctrine, this is life now. Without the 10 problem-solving devices, ang usa ka magtotoo, dili na ba siya makatuman sa espirituhanong kinabuhi? Dili. Kaya binimo, ang Christian way of life can only be executed effectively in a spiritual way. Dili sa tinawhanon nga pagi. Inumdum ka pa ba sa definitions of the Christian way of life? Kung balikon, the Christian way of life is a supernatural way of life. And as such, it requires a supernatural way of execution. Kining mong supernatural way of execution, it is in the spiritual way. And the spiritual, supernatural way of execution, pinagi kini sa faith rest life. Kinabuhi kini nga may pagtuo nga nagdala og pahulay. You see, ang pulong sa Dios can be compared to a mirror. Tanawa, gitandi kini sa kanang salamin. Ang usa ka salamin, gamiton mangunito see oneself sa iyang naong o pag-ila sa iyang kaugalingon. Diba? Now, a person can analyze himself or herself. Pinagi siyang pagtanaw siyang kaugalingon. Pinagi niya ng maong salamin. Now, ang salamin sa magtotoo, maong pulong sa Diyos. He can analyze himself. Pinagi sa pulong sa Diyos. But first, the believer has to have positive mental attitude ngadto sa pulong sa Diyos. Otherwise, he is not able to analyze himself. Dili. Ang iyang mental attitude, ang iyang pangunauna towards the Word of God must not only be positive but boiling hot. Kinahanglan nagsukaw-sukaw, bukal-bukal. Kanang iyang pagtagad ngadto sa pulong sa Dios. Kaya mao man kana ang tinguha sa Dios. That is God's desire for every believer to have towards Bible doctrine in order for him to be a spiritual believer, an epinosis believer, an invisible hero, and for him to be able to live a dynamic spiritual life. In short, a winner believer. Mananaog nga magtotoo. Kaya mo mga nga itong common goal ng mga magtotoo. Now, karon, wabot tingali sa atong kinabuhi ang pagpanton sa Dios. Every now and then, sa panahon nga kita makasala, then God is going to punish us. Now, tungod sa nganong kanang panton mata, ngano man, ngano man disiplina mata, because we are carnal. Old nature rules us. Mo'y nagadumala sa itong kinabuhi. Then, mo na, disiplinahon ta sa Diyos. Unsa pa yung ubang katarungan. Tungod kay wa man ta mo gamit sa mga solusyon nga iha sa Diyos. Especially the solution of rebound. So mo na nga kita disiplinahon yun sa Diyos. Mga anak man ta niya. Unsa pa? Tungod sa atong
mapadinayunon sa atong pagkakarnal because of perpetual carnality. Kini kung perpetual carnality, this is tantamount to grieving the Holy Spirit. Amo na, disiplinahon yun sa Diyos. Di man itong tulo ka spiritual skills nga itong itunan na rebound, Operation Z, that's maintaining and continuing to grow in grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, 2 Peter 3:18. O ang paggamit nato sa napulo ka mga paagis pagsulbad sa mga suliran. God's 10 problem-solving devices. Kawas pa na pagyutay kanang pag-ila sa batok nining spiritual skills nga atong ginagamit unsa may mubatok nini. Tulo pud ka arrogant skills. Self-justification, self-deception, ug self-absorption. You see? Ang self-absorption, God, he can only see himself. Iyang kaugalingon lang yun. You see? Anto ta sa John 1:12, unsa gisulti. We are given the power to become a child of God. Now, if you are now a child of God, but you disobey God, what is God going to do to you? Of course, He is going to punish you. Disiplinahon yung ka, pantunon yung ka, kaya anak ka man niya. So, by the way, we are going to be punished for the following reasons. Ang nag-unag ni tungod kay ato magisalikway ang pagkamatarong o katarong sa Diyos, the integrity of God. Atong isalikway. Ikaduha, tungod kay atong isalikway ang plano sa Diyos sa atong kinabuhi. Ikatulo, tungod kay atong isalikway ang Diyos ng Espiritu Santo o ang iyang gahom niini. Ikaupat, tungod kay atong isalikway ang atong mga potentials, ang atong puruhan nga mahimong ta kitang saksi sa pag-akusar ni Satanas batok sa Dios. Bitaw nang niya gibutang ta sa Dios ning kalibutan na aron kita makatabang sa pagsulbad nining angelic conflict. Gubat nga espirituanon. You see? Unsa pa? Ikalima. Ngano tang disiplinahon ta sa Dios tungod kay atong gisalikway ang dili kasagaran nga espirituanong kinabuhi, being a supernatural way of life. Ikaunom, kita napakyas sa atong pagka-representante o pagka-imbahador ni Ginoong Kristo. We failed to be representatives and ambassadors of Christ. Now, 1 John 5:11-13, and the testimony is this, that God as well, basahan na lang na ngadto pagpadayon ini maong bersikulo. God can never cancel the salvation or eternal life nga iyang gihatag diya kanimo. Di na niya makanselar, di na di na mapanas, di na mawagtang. Hinumdumi gitong doktrina sa dayo na nimong pagkasiguro. Well, I think mudawat man tingali ka niya na mong paghuban na the doctrine of eternal security. Mao ka na. Doktrina kini sa dayo na nga pagkasiguro. Once saved, always saved. Mao na itong baruganan. Yun nga itong ministry. Now, because you are a believer, you now have two choices. Na kay duha ka kapilian. Buot ka bang mga spiritual o buot ka bang mga karnal? You see, it's a matter of choice. But also remember the doctrine of volitional responsibility. Kaya ba,
Nagasulti ra ba ang Proverbio 23:7? We are what we think. Unsa ganito ginuna, mao kana kita. So mao to si Pablo nagkanayon bahin ini. I have fought the good fight. I run the course. I kept the faith. Now I am waiting for my rewards. Naghuwat si Pablo sa ganti niyang dawatunon. So, dinhi atong hunungon una nining dapita. We park here sa atong pagtuon ini. Atong isgutan ugma ang duha ka matang sa pagantos. Okay? Kay bahin man kini sa mga butang the true the trademarks of a true believer. Ato ni padayon sa paghisgot ugma ayaw sipyat sa sumpay dining atong series ng pagtuon bahin ining trademarks of a true believer. Magampo ta. Balaan na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo nining grasya nga among gipahimos ning adlaw. Inaot nga kini mahimong panalangin sa among kinabuhi. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.